Инде шушы эштә планлаштырган эшләрне башкаруда бу фикерләрне тыңлап үтсәк, менә безнең авыл иптәшләре исемендән. Иннерака, бездән башларбыз әйдә. Hürmetli avuldaşlar, mine bugün indi 3-nji topurga jyyldyk. Sizin baragynızda zallarni tuturup kelgeniňiz üçin zor rahmet. Demek siz mine bu meselege bir taraf tugilsiz. Özünüz bilesiz, indi bizning awulybız kichkine, emelekin awulnyň bizegi hem awulnyň ortasında turgan, şuşa barabızda şuşunda jyda turgan bir bina, klub bar bitinde. Şoňa mine ýyllyk hökümetimiz tarapyndan türlü programmalar işleyip, olar bizge bar tek uňay gana kaliteli turgan, mine işlerini kaliteli turgan programmalar. Biz indi şuşa programmada katnaşyp, özübizning bolgan tileklerimizni turmuşka oşurga mine nyk zor itergiç bolup tura. Men indi aytar edim, mine şuşa meselege karşı kelmesiz. Bizning klub indi sizden 86-njy ýylyna ol safka basty, özüňiz bilesiz. Ol wagtynda bik matur binaýda indi wagt özünikini kirnep kine bütün nerseler tozgan kibip klubumyzyň tübesinden soğaga terezeleri görüp turasız indi ene. Tiyirge de korkunuş hazır çirip bitti, alamalanıp bitti. Bütün oňay şartlar tolurulganda indi şuşunda işlerge de jiňelere gide sizge de soğuktan kurukmyşa kelip otururga rahat bolar idi. Nendegine мероприятие bolmasyn birge ötkerebиz. Şuşa belki awunyň kostyagy şuşunda mine munda birge türlü şaralarda, krужокlarda işlep turap, özüňiz bilesiz, agzalary bitinde siz dram krужок, folklor krужокlarymız bar, bizning mator oynagan bayançı jigitlerimiz bar bitinde ýaňalary ösüp kile. Hem elbette indi mine ýaňa dram krужок balalarny bilen, ýaniler beýramine bik nyk etip ezerlendik. Ýanileriniň barsyňda köňüli boldy. Hem türlü halk bilen ötkerde turgan Kur'an beýramlary bolsamy, şona beýrami, garga butkasy ul sizin bilen ötkerle. Ol indi bizning üçin şuşa belekigine awulda 50 goýa gidip bolmay, awulnyň köp prosentyn pensionerler teşkil ete. Şoňa özübizning köňüne matur etip rahatlan ýol ýetirlik urun bolsyn idi diýesi kile. Indi tyrışkaçtan terezesi de nyply bolsyn, tübesi de eýbet bolsyn, jylylygy da bolsyn, bütün oýlyklar da bolsyn. Ol nepsi digen eýber bar, belkim şuşulay hökümet ýardam etse, kileşekde belkim matur etip sport maýdançyklary, ýol ýete turgan parklar da şulay sizin bilen birgelepden işlerimiz kileşekde biteli bizden soň kile turgan buğum bar. Olar gururlanırlyk mine bizning enileriniň, etileriniň, qarty teýleriniň ülüşi kirgen bit. Biz mында hujat eýtirlik bolsyn diýip, eýdegiz birden bolayık, birge bolayık. İşleýbizmi şuşa işni, gatnaşaýyk eli. İnşallah. Şol indi minde eýtirim diýen kişi bolsa indi, taňa ötebis toň bir kişi kigen türlerge şunu biraz kile. Eýtüşe kişi barmy taýan? Bu masala şoş. Sizler konuda tutursuzlar. Tawşanmak jale. Hayırlı gün. Meni de aytası kile. Bu program respublikada bu ýylda bolýansa 3-nji ýyl özüniň işini alyp baraşat. Bik köp rayonlar bizning respublikada bik köp şäherler barasy 64 betinde 64 rayonda bizning 20'şer awul soweti diýip alsak da respublikamızda 200'lük awul soweti şuşa konkursda gatnaşyrga özüniň tilegini bildi. Ýyldagıça jiňgeni bolar, jiňilgeni bolar bitinde 600'lük ýylda jiňip kile 200 awul soweti bu akşany alanmay hem özüniň awuldagy işini işleýärmi bitinde. Biz indi bu konkursda ýylda gatnaşabys, ýylda bilen jiňip kile turgany bu ýylgyna 4 awul soweti jiňelmey kaldy. Alda ýylyna indi gatnaşyp, tagy da şuşa 22 awul sowetimizden da gatnaşyp jiňip çygarga diýip plan tutabys. Şuşa her bir awul sowetyna niçik respublikadan 1 million akçany alyp gaýtyp, özübizniň raýonundan tagy üstep, sizniň ülüşde kirpit betinde awulda nindeýdir bir olaguna işlep goýarga diýip özübizniň şunday uýlary bar indi, planlar bar. Nişik etsek de ýyldan ýyl bik köp gynä işler işlenildi. Ýylda mine 30 milyonlyk iş işlep barabys şu programma negizinde. Azaqy 4 ýyllykyny alsak, mine özümde bolgaç finans ülüşi diýme 120 milyonlyk iş işlegen biz raýonda. Bu indi
клуб түгәләре ябу, мәктәп ремонтлау, детсадлар ремонтлау, су юлларын яңарту, юлларга ком таш салу, бик актив тракторлар алабыз авыл советына. Менә былтыр сезнең авыл советында да быел дип әйтергә кирәк алынды бит инде. Бик күп төрле эшләр эшләнеп килә. Шуңа алдагы елда да инде сез шушы проект белән кирешәгез. Менә бүген тавыш бирдегез бердәмлеклән. Без инде үзебезнең яктан документын дөрес итеп әзерләп, шушы конкурста ничектә җиңеп алып кайтырга тырышабыз. Шушы клубны минем бу клубка килгән юк, бәләкәй чакта, яшь чакта килгән бар иде. Сездә кызлар шибәргә килә торган иде. Батайга утырып, хәзер менә инде 15 ел килгән юк. Үз алдына китермәйдин, действительно матур, әйбәт хәлдәге клуб, моны ремонтлап, тагы да матурлап, жылытып җибәрсәк, әле монда йөрергә, яшь булганнарга. Шуңа инде шушы эшне алып барайык, Рахмат. Нәүзәвәшкә күрә сораулар бармы? Ярар булмаса, рахмат үзеңнең. Нәмдәшләрендә яңадан безнең әлегә обсуждение бар дип әйтәсезләр. Менә бүгенге көн тәртибендә барса укып үтсәк, монда вакытны байтак бар. Шуңа кыскача гына, татарча гына, үзебезнең телдә генә үтеп чыктык менә. Астана өлешләренә без инде үзебез тавыш бирдек, үзебез дип әйтәсезләр инде. Калган эшләрне безнең Миләшә Раисовнаның монда күп кенә эшләре бар. Үзебезнең управлениегә өлешчә документлар эшләү, шуңа семестр эшләү, фотларын бүтән кайгы бар бит инде. Анан соң үзебезнең аларны Уфага барып тикшертеп кайта, һәм инде алдагы елда инде тырышып, шушы конкурста катнашып, җиңеп чыгарбыз дип ышанып калабыз. Моңа чаклары безнең авыл советы бер авта чыккан алмады. Шуңа Аллаһны да алырса, булыр дип ышанырга кирәк инде. Менә әйткәнемчә кабатласак та табыр кабатлар тек барына. Ничек кенә бергә дирәк силекне алдык бит дикене. Медпункт эшләгәндә бары приятно менә кергән чараны бар икенче түгел. Анда утырган кешенә приятно, бары җылырак, бары теге комфортно условие кирәк инде. Кирәкчегә приятно бары бөтен салып шунда кереп утыра бит инде үләве бар. Дальше не тренна, бу шәкәр чыкса, ожиданияларында бәлки Аллаһ үзе килеп чыгар дип кирәк. Ну, әйткәнемчә, иң беренче башлайбыз түбәдән. Менә түбәдән соң ничек класс методан соң инде менә Алдатны бар микән инде, или алдан соң бар микән, алардан соң микән. Окс килә, отдел капитан строительства үзенең бригадасы белән бүтән җирне өстәрен карап үлчәп чыгалар. Шуннан соң төзиләр, мин сезгә кирәк. Яңа чакта дөрүк, ну, җитмәсә дә яна. Җиткерәгән соң сезгә кирәк менә. Шуңа да булды дип, шунда эшләре бар дип, ягъни күп мусулман булган дип, сезгә кирәк факлары. Шуң калган эш буенча инде, как-то безнең администрация инде проекта үзенә калдыра алмады моңа чакта. İstmanın üçün hep de inanlarsa belirler deyip şanıp kalalım.